Umutwe wa AFCM 23 aka kanya uhise wikura mu biganiro agombaga kugirana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Rwanda muri ni mu itangazo umutwe wa M23 usohoye mu kanya gashize. Umutwe wa AFCM 23 uratangaza ko kubera ibihano mpuzamahanga bikomeje gufatirwa abanyamuryango bayo bitumye nta biganiro byashoboka ku mpande zombi. AFCM 23 igaragaza ko ibihano mpuzamahanga bifatirwa abayobozi bakuru bayo bigamije korogoya ibiganiro by'amahoro hagati ya leta ya Kongo n'uwo mutwe, kandi ko bihurwaho perezida wa Kongo kunoza umugambi wo gukomeza intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu cye. Itangazo risohowe n'umutwe wa AFCM 23 rigaragaza ko iryo huriro ryababajwe no gukomeza gufatirwa ibihano ku bayobozi bakuru bawo buri buke hari bubi ibiganiro by'amahoro byagombaga kubera i Rwanda muri Angola, kandi ko ibyo bihano bidaha amahirwe na makeya ibiganiro by'amahoro. Iryo tangazo AFCM 23 yashyize ahagaragara rigira riti: AFCM 23 ibajwe nuko ibihano mpuzamahanga byakomeje gufatirwa abantu bacu ndetse hari n'ibifashwe umunsi umwe mbere yuko twitabira ibiganiro bya Rwanda. Ibyo rero bivuze ko tutagishoboye kwitabira ibiganiro habe na gato. AFCM 23 kandi ikomeje kugaragaza ko ibyo bihano biri gushyigikira leta ya Kongo mu mugambi wayo wo gukomeza kugaba ibitero by'indege na drone ku baturage bayo muri Kivu y'Amajyepfo. Imiryango mpuzamahanga kandi irahirebera. AFCM 23 itangaje ko itagishoboye kujya mu biganiro na leta ya Kongo i Rwanda muri Angola nyuma y'uko yari imaze gusohora urutonde rw'abagomba kubyitabira ariko badafite amazina amenyerewe, kuko wavugaga ko azaba ayoboye ibiganiro ari Bertrand Bisimwa nawe wafatiwe ibihano mu nama yahuje abayobozi b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ngibyo ibyo AFCM 23 itangaje nyuma y'ibihano byinshi byafatiwe abayobozi b'u Rwanda ndetse n'abayobozi bo muri M23. AFCM 23 ikaba yemeje ko yikuye mu biganiro na leta ya Kongo byagombaga kubera u Rwanda. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi y'video maze ureba hano handitse subscribe, ukandi tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Nge ndi Theogene.